Nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje kuba natwe ukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizere neza ko umeze neza. Amakuru atugeraho muri aka kanya aratubwira iby'umupolisikazi witwa Chance, bivuga ko yirashe ahita apfa, bivuga ko rero ngo yari yaratewe inda n'umusore w'umusivile nk'uko bitangazwa. Umupolisikazi uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko witwa Chance ngo wakoreraga akazi ke kuri station ya polisi ya Nyazo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ngo bikekwa ko yirashe ahita apfa. Byabaye kuwa gatandatu tariki 26 Ukuboza 2020. Amakuru avuga ko uriya mupolisi ngo yinjiye mu kigo aho yakoraga atora imbunda arirasa ahita apfa. Bivuga ko rero ngo byabereye mu cyumba yararagamo nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, amakuru dufite. Hanyuma hari amakuru avuga ko hari umusore ngo w'umusivile bakundanaga, bikavuga ko rero yari yaramuteye inda, ari nabyo bikekwa ko rero ngo byamuteye kwiyahura nk'uko iyi nkuru dukesha ibisigo.com ikomeza kugenda ibivuga. Nyakwigendera yari yinjiye mu mwuga w'igipolisi vuba nk'uko bitangazwa. Hanyuma uwandikiye umuvugizi wa polisi ni ikinyamakuru Umuseke dukesha aya makuru, ngo bigaragara ko rero ngo ubutumwa ngo bwamugeze ariko nta gisubizo kindi yigeze atanga. Hari hashize kandi igihe gito hari undi umupolisi nawe mu Rwanda nawe bikekwa ko yiyahuye akoresheje imbunda ye mu gitondo cyo kwa kabiri tariki 15 Ukuboza 2020 mu karere ka Kicukiro mu nsengero rwitwa Glory to God Temple ruherereye ahazwi nka Kicukiro Centre. Umwe mu bakozi b'urusengero icyo gihe utarifuje ko imyirondoro ikoreshwa mu itangazamakuru kiriya gihe yabwiye ikinyamakuru Kwezi ko uriya mupolisi ngo yari kumwe na mugenzi we mu kazi binjira mu rusengero bavuga ko bagiye kwihagarika, hanyuma umwe ajya inyuma ya kontineri ahita yirasa nk'uko icyo gihe byatangajwe. Ni ukuvuga yuko rero mu by'ukuri mu Rwanda abapolisi babiri bamaze gupfa n'ukwezi utari kwarangira, ni nko mu byumweru nka 2 muri rusange, mu gihe kandi bapfa birashe nk'uko bikomeze kugenda abigaragara. Hanyuma uretse ikibazo cy'uyu wenda umupolisikazi, amakuru avuga yuko ashobora kuba yarapfuye yirashe ndetse kandi afitanye ibibazo ngo n'umusore w'umusivile ushobora kuba yaramuteye inda, bigakekwa ko ariyo mpamvu ishobora kuba yaratumye yiyahura. Undi mupolisi we wapfuye ku Kicukiro ntabwo higeze mu by'ukuri hagaragazwa impamvu wenda yaba yaramuteye kuba yakwirasa nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu itangazamakuru. Navuga rero ko ari ikintu kibabaje, navuga ko atari inkuru nziza kuri polisi y'u Rwanda. Mu by'ukuri kuri aya makuru akomeje kugenda asohoka ku mfu za hato na hato z'abapolisi mu gipolisi cy'u Rwanda. Chance aragiye ndetse kandi undi mupolisi ku Kicukiro nawe yarirashe arapfa. Navuga ko rero mu by'ukuri atari ikintu kiza cyane. Polisi kazi reka tumwifurize iruhuko ridashira, hanyuma mu by'ukuri nako twihanganisha umuryango we kubwo kumubura, cyane ko yarakiri muto afite imyaka igera kuri 25 aribwo akinjira mu mwuga. Navuga ko ari ikintu kiba kibabaje kandi navuga ko n'igihugu gihombye mu by'ukuri imbaraga. Uyu yari umupolisi yari afite akazi ko gucunga umutekano w'Abanyarwanda ndetse n'ibintu by'Abanyarwanda. Ibyo byose rero mu by'ukuri apfuye kandi aragifite imbaraga zo kubikora. Navuga ko rero aba ari igihombo gikomeye cyane ku gihugu ndetse no kuri polisi y'u Rwanda muri rusange. Reka rero tuve kuri Chance umupolisikazi wirashe mu karere ka Nyanza mu Rwanda, dukomeze turebera hamwe n'andi makuru avugwa hirya no hino. Ani makuru aravuga yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara ukurikiranyweho icyaha cyo gukubita Musabyimahoro Etienne bikamuviramo urupfu. Musabyimahoro w'imyaka 15 yakubiswe kuri Noheli ubwo we na mugenzi we bafatwaga na gitifu abakurikiranyeho gutera amabuye imodoka ye ubwo rero yari mu bikorwa byo gukurikirana uko amabwiriza yo kwirinda COVID-19 yabahirizwa. Uyu mwana yakubitiwe mu mudugudu wa Kanto ya kabiri kagari ka Saga murenge wa Muganza mu karere ka Gisagara. Makuru yatanzwe n'abatangabuhamya bari bahari bavuga ko tariki 25 Ukuboza 2020 uwo gitifu yafashe abana babiri abafungira mu biro by'umurenge wa Mukindo arabakubita. Umwe yagize ati yabafashe abahora ko bateye imodoka amabuye ndetse no kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nyuma y'iminsi 2 umwe mu bana bakubiswe yitabye Imana ndetse abari bahari bakeka ko urwo rupfu ngo rwaba rufitanye isano n'inkoni yakubiswe. Umuvugizi w'umusigiri w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ikinyamakuru ry'Akadomo ko gitifu ukekwaho uruhare muri urupfu rwa Musabyimahoro Etienne yamaze gufatwa.
yagize ati ribu ya Gisagara yahawe amakuru ko Etienne Musabyimana imyaka 15 mwene Sibomana Paul na Nyiratebuka yitabye Imana. Ribu rero yihutiye kuhagera, hanyuma umurambo woherezwa muri laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera ku Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma rigamije kugaragaza icyo yazize. Yavuze ko mu gihe iperereza rikomeje hagaragazwe ukuri nyako ku cyateye urupfu. Yavuze ko mu gihe iperereza rikomeje ngo hagaragazwe ukuri nyako ku cyateye urupfu rw'umwana, gitifu umurenge yamaze gutabwa muri yombi. Yagize ati mwibazwa ry'ibanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukindo yemera ko yamukubise, ariko ngo ntiyamukubise ku buryo byamuviramo gupfa. Gitifu umurenge wa Mukindo akurikiranyweho icyaha gihanwa n'ingingo ya 21 iteganya ko umuntu wese abishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa se umusagarira ku buryo bwa kiboko babaje abakoze icyaha. Iyo gukubita cyangwa se gukomeretsa byateye urupfu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarenze imyaka 20 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero ibya gitifu wo muri Mukindo ndetse n'uyu mwana nyakwigendera imyaka igera kuri 15 Musabyimana Etienne bivuga ko yakubiswe bikaza kumuviramo urupfu. Abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bamaganye bivuye inyuma ibitero byo ku itariki 25 y'ukwezi kwa 12 ku ngabo z'uwo muryango zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrique. Ni ibitero byabereye i Dekowa no hafi ya Sibu muri prefecture ya Kimu. Byaguyemo abasirikare 3 b'Abarundi hakomereka abandi 2. Abagize ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bumvikanishije umubabaro mwinshi nuko bifatanije n'imiryango y'abasirikare baguye muri ibyo bitero hamwe n'u Burundi. Bifurije abakomeretse gukira vuba. Abagize ako kanama bamaganye mu magambo akomeye ibitero byose bushotoranye n'ihemberwa ry'urugomo ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bose babikora. Abagize akanama k'umutekano ka ONU bongeye kuvuga ko ibitero ku basirikare b'amahoro bishobora kuba ibyaha byo mu ntambara, kandi bibutsa impande zose inshingano zabo hakurikijwe itegeko rireba ubutabazi mpuzamahanga. Banki zongeye gutanga serivisi mu murwa mukuru w'intara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Bwari ubwa mbere kuva hadutse intambara ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa 11. Byaraye bitangajwe na televiziyo Fana ikorana na leta. Ni mu gihe guverinoma ya Ethiopia ishakisha uburyo yasubiza ibintu mu buryo. Fana yahereye ku kiganiro ibiro ntaramakuru bya leta ya Ethiopia byagiranye n'umuyobozi w'umujyi wa Mekele Atakiriti Haile, aho yavuze ko amabanki yafunguye imiryango. Ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'iz'ishyaka TPLF mu ntara ya Tigray bikekwa ko bwaguyemo abantu ibihumbi kandi ko bwakuye mu byabo abagera mu 1950. Umuyobozi mukuru wa OMS ishami rya ONU ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus ukomoka mu ntara ya Tigray warezwe n'igisirikare cya Ethiopia gushyigikira TPLF yavuganye ikiniga ibyerekeye ubwo bushyamirane mu butumwa bwe busoza umwaka kuri uyu wa mbere. Tedros wahakanye ibirego by'uko agerageza gutanga intwaro no gushyigikira abarwanyi b'intara ya Tigray abinyujije muri diplomasi, yavuze ko afite bene wabo benshi muri ako karere barimo na murumuna we, ariko ko nta makuru yabo na make azi kuva itumanaho rihagaritswe. Muri Cameroon impanuka z'imodoka zo mu bwoko bwa bisi zatwaye ubuzima bw'abantu 39 hagati y'umurwa mukuru Yaounde n'umujyi w'ubucuruzi wa Bafoussam mu burengerazuba bw'igihugu. Hakomeretse abantu 19. Perezida Paul Biya yategetse ko hahita hakorwa iperereza ku cyateje izo mpanuka. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe na Perezida Biya ahabereye impanuka. Yavuze ko impanuka ya mbere yabaye ejo ku cyumweru mu masaha ya 9 za mu gitondo ubwo bisi yari ivuye mu mijyi yo mu burengerazuba Fumban na Bafoussam yagonze urutindo hafi y'umujyi wa Makenen. Iyo bisi yabirindutse muri metero 30 mu gice cyakamye cy'umugezi. Iya kabiri yabaye ubwo bisi yagonze abaturage n'abakozi b'ubutabazi barimo gufasha abakoze impanuka mu modoka ya mbere. Mu myaka 10